sarindese niwatanga amajambo umunyabyaha ngo renguka umva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Ego nanashimira Imana kandi ndanezerewe rwose. Imana ingiriye ubuntu bwo guhagarara imbere y'umugeni. Ndashimira Imana yangiriye ubuntu ikambera iteka nk'iyi. Ndashimiye n'ababyeyi banyumviye ko bakampa uno mwanya. Imana ibahezagire ibakomeze babahereze byiza ese n'abahezagire. Hanze nitwa Nizigiyimana Yvette mvuka mu bubwiriza bw'Imutaho misiyoni iriye n'Igitega. Ego ni umunyeshuri w'ikamiraheza muri kaminuza. Yesu nashimwe. Hama muvyara bikuze impene tugomba tuvugane nari nayigeze umwaro bamwe bamwe ntibaza barayumvise sibyo none. Ego bamwe barayumvise. Ego mugabo ntibintera isoni kuyisubiramo. Ego n'ubu ndanezerewe mu mutima turirimbe ngo kandi twikunda umwana wacu ngo ni twikunda ntigeze kure nawe umwanzi w'umugarani ngo maze impezi ngo mbamwe acavuga n'umurinzi ngo murakishije amaraso ngo ndiko nanjye ndimo kandi nawe urimo. Rero acavuga ngo ndohora ndirimbo rukundo ndakwamamaza hose nanjye nicyo gituma nze kuririmba ndakwamamaza umuntu wese yakunze ndamukunda Yesu yarangiriye neza Yesu n'abahezagiye. Ego mbere ko tuvugana iyi mpamvu hari ijambo ry'Imana nabonye rifasha cyane mu mutima turisome riri mu cyese cyandikiwe Abaheburayo igice ni kabiri. Igice cyandikiwe Abaheburayo igice kabiri guhera ku murongo wa mbere. Yatashizeyo baza twashizeyo kugira dukoreshe umwanya neza urabona ko amasaha agiye. Havuga ngo ntitwanjyane tugakiza nicyo gituma dukwiye kurushinga kwitwararika ibyo twumvise kugira ngo ntidutwarwe akayone keza tukabivamo. Kw'ijambo ryavugiwe mu kanwa k'abamarayika ryatumyeho kandi igishobora byose no kutabyumvira bikagerera imbere binyuranye tuba tuzokurikiza dute bitwanza ngo tugakiza kangana gato kabanje kuvugwa n'umwami wacu kagakomereza kuri twese n'abakumvise ese n'abahezagiye. Mwami Yesu ndagushimiye uri Imana ndanezerewe rwose ndagushimiye kuri aka kanya keza umpaye kugira ngo tuvugane nawe ntibyatugombere none ntakundi sinabona icyo nababwira ariko ndagusaba unshoboze n'izina Yesu ndahamagara Imana izina mpemu kugira ngo tuvugane n'abantu. Urakoze ndagushimiye tumvise mwanya wawe tumarana wale natwe n'izina rya Yesu. Amen. Yesu n'abahezagiye hama ntaribagira bafise intasho barantumara intasho umukozi Imana Pasiteri wamusengera i Bujumbura ubwiriza Mirango n'abakozi Imana yabisengera na Kohare n'Imbaho barantumara intasho mufashiye mu izina rya Yesu. Ego n'amagambo y'Imana mu ndimi tugomba gusangira imbere y'uko tuvugana kuri iyi ntambwe sinjye kubigisha tuvugane intambe mugabo akantu gatoya numvise mu mutima twavugana kugira ijambo ritamuhezagira dusubire ntitwajyane mu gakiza kandi abantu
nashize nsanga mu Imana ariko arigisha mbona nashize ngaha nageze nsanga niyo ari agomba kusome nanezerewe umutima nagati Mana uzumpabare intandamiro gaki rero n'ubu tugomba kuyasangire avuga ngo nicyo gituma dukwiye gukurikiriza twitwararika ibyo twumvise hari ibyo twumvise hari ibyo tunerwa mu mutima ivuga ngo agakiza n'ibyo nyene agakiza n'ibyo ryakambere wagakiza ko gukunda Yesu wawe Yesu ndohindura n'abagenda b'ibyo bitazohindura mu izina rya Yesu eba abantu batazohindura mu bizigama Imana ibibazo by'ibintu bitazohindura akagakiza twahawe rero umuntu cyandikira agahererano nicyo gituma dukwiye kurushinga kwitwararika ibyo twumvise hari ibintu twumvise by'akagakiza mugabo nakumenyuka mu mutima mburana n'ijwi n'umuka kanone ugacishamo imbere y'uko mubwira impamvu muri iyo minsi abantu twarandaza kugakiza kandi tuzi ko turarushinga kwitwararika ibyo twumvise aho tuba twumvise twamaze kubivamo ariko ngaho tuzomenye ngo twitwararike ibyo twumvise kugira ngo ntitwagwe akayonekere tukabivamo mugabo muri ino minsi twaza akayonekere hari ibintu twapfuye kandi twari twarigishije rero turavuga ngo mbega ngo tuzokwigiza dute nitwandanye kugakiza kangana gacu Yesu nashimwe nane n'inzira muri iyo minsi hari ibintu turarwara tutari twarigishijwe mugabo twamaze kuvamo kandi tugatumya agakiza kacu kononekara Mumbaye Imana n'umuvugizi ikorana n'umuvugizi akagakiza Yesu n'ababereye nane n'abantu muri minsi hari ikintu twari twarumvise mugabo twaranjanje abantu b'abakitwa muri iyo minsi agakiza twamaze gukonona rwose jewe n'ikitwa cyase ndagahereke simaze ndakibagira aho dukana bumvise ngo ngiye muri pasipoti barantutse barambwira ati babantu ntugiriyeho bamwe bakisiga n'agakuze ngo bisige n'agakoto mu mutwe akanagakanta bisiga n'abapagani bari babizi ko bakitwa tutisiga akana tutisiga kondote mugabo igituma twanyanze tukabivako ubu kandi uzoyisanga mu isengero roza uzoyisanga mu isengero fono uzoyisanga mu isengero aho tutamaze kwanjana Yesu natufashe rero tuba mu ikintu no kivuga twaramaze kwanjana twari twarigishijwe yuko agakiza kacu twarose kizira kwisiga ibyo bintu mugabo ubu ngibyo biri mu isengero twarigishijwe ibintu by'akagakiza twarose baratuzi ibintu byo kwambara ibintu by'ibidede baradufata mu twambara ibidede mu ijosi cyangwa rw'amashengeri mugabo twaramaze kwanjana uwo gakiza dusigaye tutambara maze iminsi numva umubabaro mu mutima yiyumvira umuntu yinjiye nko ku ruhimbi yambaye ishene ku ijosi no ku maboko uwo muntu wese bamuvuga sibyo abantu bakaba umuntu yambaye kandi ndetse mu ijosi no ku maboko ntamuvuga mugabo ubu abakitwa rero tubinjira ku ruhimbi twambaye ibintu tugiye tutambara ku maguru twaraniwe noneho atari kwanjanja abandi bamama umuntu ndetse amara atarisonesheje kwiribaya avuga ati Yesu ndi umugabo usanga bagiye nanjye mbere kubyambara no kwiribaya no kubyambara mu ijosi no ku maboko ushaka kugakwiza no mu ijosi ugashyiraho no mu maboko no ku maguru hose ugashyiraho ndazi Yesu mwari bijya biraje by'ibidedede none bitameze ntukwiriye kwambara ibidede rero ko twamaze gukora akayonekere tukabivanga Yesu natufashe rero turi muri
ndasenga Imana nsigurira ibi bintu bimeze nsigurira ndabigira umutwaro ndamara iminsi nguma ndasengera ndaheba n'ijya ndabisenga ngati jewe n'ibintu niyumvira ko atari bibi ndohora ndasiga ko kuva kera ntarakizwa ndaza kubivuga narasiga ngati ko mbona bose babyisiga naje ndohava ndasiga kuko mbona atari bibi Yesu nadufasha umunsi umwe hari ijoro ryane cyangwa n'inzozi mbona twicaye turi abantu batatu twicaye ku ntebe umuzingi mugabo hari intebe imwe atanuma yicayeko mbona twese twakimarariwe atanuma arikaraku twarabakuga batatu umwe nari ndamuzi rero hari imana inambona hari umuntu atanyaruka cyane atanguka rwose afite urutabo runiniya rwose rusumbiriye Bibiliya mu maguru atanyaruka uko yatambara mu ishusho yiwe umegera ihindagurika ashitse akicara kuri ya ntebe yari isigaye ngaho Yesu nadutabara aratubaza ngo mbega ngo byamuranga akatubwira dukangamira adutukanye mbona rero ishavu cishi kubona n'amatuwe canamubwira reka tumutukuzi Yesu nashimwe akavuga ngo jewe ni sekretere Peremana ngo mu biro kwa Satani kuzimu Yesu nadufasha ahubwo sekretere Peremana mu biro kwa Satani kuzimu Yesu nari kuzimu hari ibiro mugabo nawe ngo hirya hari n'indi namwe n'umwiza umuntu agiye kuzimu ashaka ngo ikuzimu hari ibiro ngo bandukira n'abanyabyaha naciye ntabwo bataka intwaro yavuga ashaka ngo sekretere Peremana ngo mu biro kwa Satani kuzimu ngo ahantu nawe no kubabwira ngo sinezerewe ngo ahantu Imana ngo yafashe nyiri ngo iyo Mana yanyu ngo natwebwe bivuze ko ubushobozi bishaka kugira dukoreshe kigeze gituba igitsure bikadutuka asara ngo nje kubigisha ngo kwibi bintu ngo byakanga ngo n'amakozi ngo n'amakono ngo abakozi b'Imana babasendereye ngo muramukunde Imana ndabwira ngo n'abakishwa bayo ngo muramukunde ngo n'umunsi ngihagurukije jewe ngo ndabikoreramo ngo kugira ngo amatwi yanyu bihereze birabe gukore ukuntu acaravuga ngo iki gitabo nakibo wari utabo munini cyane rwose ngo arazindura baba bose ngo n'abakizwa ngo bisiga amakanya ngo kandi ngo bari mu makorari y'abarinzima nk'uko ugeze barinziga Imana imbere bandi barinziga Imana imbere amazina menshi rwose arazindura icyo gitabo kiranga guhera akavuga ngo aba bose ngo n'abarinzi baba ngo bari mu masenzi baba ngo twarabaye ngo bakunde barugira ubusa baba bose ngo tubavuze mu muntu wese wese ngo kuko yisiga ibibiri ngo ntaho ngo yohereza twarabaye kumufata wari w'iki gitabo cyacu ngo maze rero twarabaye rero bari umukobwa umwe nawe twicaranye batatu umwe namutwi niba yandeze n'umuntu agakiza ntarigera yisiga kuze niye ntarigusa nta nakono nta n'ishintu na kimwe amavuga yerewe yisiga atakutumiye ngo wese waratuma baje ngo twarakuhigeze n'undi ngo wisiga ngo nakuze ngo tutandike ngo wiki gitabo ngo twarakuze ngo ishati tugufitiye wewe hamwe n'umukobwa twari kumwe yari yarasize ibiporoduwi byinshi mu mutwe n'ishati nyirangendagiragira cyane n'amamode mu maso akambwira ngo wowe ngo twagukuse kera dushaka kuvuga no mwinyakorari uko kurikuruhira gusa numvise ibyo naciye ndora amasaza bagene candarira candamaza none nanjye ko nabibisize mwaranyanditse ica kirandawe umusure ntibicanyishije Yesu ndadutabara n'ihamwe y'umubabaro tunavuga Imana ibintu by'ukuri ingene ntarazisiga kuko nakwiye n'isi n'ikigezi muraza no gusohoka
hanze tugatereka rero n'umukozi w'Imana isengero shije ku rusengero hari kwabana dufite amasengesho ku rusengero cyandani no kwigira ntaje kuvugana n'umukozi w'Imana cyicara ngo nyene numva bamaze gushikira nta n'ubwo barasenga bose baratekereje cyangwa n'umuntu ndabwira ati mbega ko mutekereza indani n'ibiki akambwira ati reka Imana yakutumye k'umuntu ati nakatarambwira Imana yakutumye ugende ubwirize ubwira abaririmbyi n'abasenzi mbega ngo wibaza ngo Imana mukorera ngo ariko wanyu ukeza y'umubyara wawe wumviriza nk'umukono wagira ko yisiga kandi wakisiga rwose rw'umukono ngo naho arasenga naho agatoka ngo nayo kumavuga ko wakizonzeje ngo ibintu ntadapfariwe rero ngo zose nibashaka reke ibintu ntadonora ngo harero rwose turiko turarira wabuze turiko tubihana kiravuga ati Imana bagona kirareba n'umutima ugomba ubemo si oje turiko Imana ntiyari bwashike sije nabonye araje basenge Yesu nadutabara muramarira ntabwo nayishizemo kuko nari nshaka ko iki kintu cyo kwandana ngo bakiza hari ibintu numvise ngo nicyo gituma dukwiye kumushyira kwitwara ibyo numvise kugira ngo ntidupfa bakayobore tukabiva rero uko twabikuye dukwiye kubwira abakiza bawe nari batamukizwa usanga yambaye ibyo bitende cyangwa amashenete barangije kuyambara mugabo usanga kakoresheje ku makositime usanga tuyambaye amashenete naho nta muntu atuma mu ijosi bazoshire mugazina abazungu gushyira ahubwo tuzokwihane tubirebe Yesu Imana heza rero dushimira Imana ingene yagiriye neza nari bivuga kuri iki kintu cyo kwandana abantu bakiza mugatubwe ngaho igitega tujye ntitwandana ibidaje Imana irimusiga none rero Yesu yangiriye neza jewe navukiye mu muryango w'abantu batakizwa basengera muri katolika mvuka n'umwana w'ejo mu muryango kuva twebwe umuryango w'abantu banini kuva kuri bantu n'umwana w'ukunda nta muntu n'umwe yari bwakizwe jewe natanguye kuva mu muryango Yesu nashimye mu Imana itangiye rero Yesu araza ankora mu muryango yambaye bitoroshe nanjye ndaziyumvira bamwe n'abari babwiye ati cyatumye ngira Imana imurikamo agakiza ni kubera nari umwana w'icumi yagombiye kuyikigira cumi Yesu nashimye rero tugomba turagitanga ikigira cumi kuko tutagitanga n'ineza Imana izotwiha Yesu nawe ati rero ukunda ntoye jena mutse mvukanye mw'abo bana bose rero maze gukura mfite nk'imyaka nk'itatu canke ine naciye ntangura guhura n'igeragezwa ry'abantu b'abarozi bakandoga yantahe kimwe twumviro wangu w'Imana yatubwiye ingene bamurozi ibintu bikamuvugiramwo nanjye ziratangura kuroga ivyo nyene ibintu bitamwe n'ibitega bikambata mwenda zima vyo mu rukundo n'abarozi bahari bikambata rero bimaze kumfata byatanguye gufata muhira batazuja ku muzungu nta muntu uba yarafise umuti nta muti wari bafise wo kumvuza kandi nta muntu yari kumusengera kuko ivyo bintu vyo gusengera abantu iwacu ntabwo ari naho ari kuvuga ati njana tumusengere ari kuvuga ati wowe umurozi ugomba gutwikira umwana nta muntu yasengera umuntu wese iwacu burya rero kuvuga mbere bifata naramaze kuno nk'ankane ndiko kumbagara ngo biri gufura mu ntuza mu kanwa nari n'abantu b'intege z'imyaka nk'ine canke itanu gutyo amahari w'umukuru wanje baca bamutuma kwa nseriyo wacu mu yindi komine kandi yagenda akamukuru
barayegeranya n'iki barashira bwabo baragira gute aha rero yagize mu bakuru ukwizera bari abantu bariyo baba bafite kurarere kandi n'abandi ikintu gikiza umuntu kwizera ibyo bintu barakizera kandi naciye nyina tunazurana n'umuntu haheze nk'imyaka ibiri ibindi byari bisubiye kumfata abantu batatu kugira bigende mukubita amanga ahagira yuko bakorera imana numva neza uwo muntu umunezero ndizita ndabona ahorana ibitega byafashe n'abari bibiri bariko bamusohora mu tuba tw'ibitoki sinzi aho y'ibitoki ko muyari afite utuntu tw'udusonga rero twafashe twinjira indani mu mubiri ubwo bakubitaye mama ngo bariko bakubitiza ibitega bindiko nahagezeho nabo barakoze bw'abapfire bizigira mu maraso vyose none ko bitayashikira ayo mama bitewe n'abana n'akavuga ubwenge n'ubutanga hamwe n'iyegura nkabana ibintu bibiri banshingura n'umuha yatahendagira abantu n'ukuri nakwiye n'icenge mutazi umukuru yesu nashimire aho maze gukura nagiye mbona n'intambara nyinshi aho umuntu imana yateguriye ikintu ngo bamubwire ijambo ry'imana rikavuga ngo niwaca mu mazi ngo niwaca mu mu mazi inzuzi ntizizobwenge niwaca no mu muriro imbeya ntizizokubako jewe bimaze kubuko ico gihe hari igihe c'intambara ndiko ndavuga ingene imana yagiye irandikama kugira ngo nshitubu papa araduhungana icyo kizo z'ibitega bimaze n'ibihumura papa araduhungana jewe yaransize mu kwaha ku bitugu afise mukuru wanje aragenda hariho uruzi bita ruvubu n'uruzi runini twera rugero iwacu ari runini ino ntango ino sinziko ruhamengane dutoye mugabo twera rugero iwacu ruca ruba runini rero hari igihe c'imvura rwuzuye papa aragenda ukuboko kumwe kumashije jewe gukwaha wa mukuru wanje ari ku bitugu ukundi kuboko gufashe umupanga aragenda nawe bwari ubwa mbere amutoka ikirenge mu ruzi hari umvura twari kumvura baruka kugira bagaruka iwacu hari impombo nyinshi bariko bagarukira muri karuzi bashize hagati mu ruzi umwami wanje akwize ku bitugu acagira ubwoba birakumfunga mu maso papa yacariyakira yuko afise umwana ngaha mu kwaha acaja kubwiyama kandi acarekura arekuye aribara ko ari ikintu yaramvuze ndatemba n'inyuki rya mbere barashika hakurya ku nkombe mu maneza zonguruka n'irya kabiri ataramenya ko atari umwana mu rugo bashize hakurya sinigeze yifuza ko yarabagize umwana acasubira kurokera muzi na wa wundi mukuru wanje ku rutugu acariruka mu ruzi ariruka ashitse imbere adabona cyane azomwigenga rero ushitse mw'imbere ucitwagwa n'umugaha harasigaye ngo nk'imetero zibiri kugira ashike mwiyobere avuga ati umwana wanje sindamuhera murava mwiyibera tujane twese turi batatu ubwo nyene ndabona naciye mw'ibisi rya gatatu ryari ryo ryanyuma nayo gucampa acabona gahunda carakwega caterera ku misozi basanga inda yakwizige ino bamaze nk'iminsi ine canke itanu bariko bandikamwo amazi mu nda ivyo vyose twari kugira iki imana izoha agakiza yesu n'abahereze ivyo zizateze mu nyuma maze kanura mu wa mbere umunsi umwe papa yagomba kuyakoresha igiteramo c'agakiro yaje ahandi hantu kw'irindi shure yari kureho muhira aca azura mukuru wanje bavuge amushingiriza amazi yoge nanje kandi mukuru wanje twararyamana cyangwa ati nanje nje gusiga mu kimana hari imyaka 10 ca ndakunduka ca ndamukurikira aca arashirako y'amazi
acayisubirira kuryama nawe nkumva ati simba ngaruka kuryama hariho ikintu cyakurondeye wowe niba ukituma impamvu nguma nicaye imbere ya ya safuriya ishusha ishurira amazi biraratoboka nanjye namaze bahamagara ndinywera sinzi ingene akavyutse acaraza asanga ya mazi yabize kona ariko arasuma n'ugusuma ngira ngo abakora amazi yakuze cane nayo isafuriya nini ya mazi menshi acahamagara no kubaza murakweko ya mazi urabangene yakagira afushe kose adateruye acaraza atayinde kurirako yose amaguru yose ubwo nyene ikiguru kimwe co kirafata amacungana n'ubu ahaza amaguru mfise umubiri mushasha papa abibonye yararize nagenda akora yamuvuze avuga ati uwo mwana ndabona kumujana kwa muganga badashobora guca amaguru ndomugurira ahagenda muhira je sindomujana kwa muganga azaza kumusiga arashira n'ibintu bimeze nk'ibintu ibintu bigaca biteka bigateka ntabwo bitura iba araza mu kuguru kwa mbere areka mu kuguru kwa kabiri ni ukuri ndashimiye imana yanzigamye kuba atanciye amaguru naramaze amezi atandatu nakiri ntara no kw'ishure amaguru yanjye yamamanye umuku je imbere narababwira ariko kuko amaguru yari yarabose nkokwitazibira izo binyama by'abayobozi ku maguru ariko imana iranzigama ntiyemere ko bonye amaguru kuko ubuzima natembera isakama nkagenda n'ahandi kugeze kuyamoreye yamucunga nkagira amaguru neza kuki yesu namushima rero imana yaranzigamiyeho bose nagiye mpura n'ibintu bitandukanye ikindi rero cyabaranduza inzoka ikirandomora je sinarigoye inzoka kazirya abandi iyo nzoka je yarangiye ako kuyirwara umwaka wose ukuguru kurabyimba kungana n'ubu aho imana yarangize yesu n'abahereye ikindi gihe hari mw'ijoro nja hanze candanyerera cambere mu kuboko k'ukuryo n'ubu ububabare ndamaze kurahira kandi nari umwana mutoyi ise n'imyaka nk'indwi n'ubu imvune ndahira cariho namaze ibihe nk'amezi ndwaye iyo mvune ndahawe ukuboko mugabo yesu aho hose yarantanzigamye yesu n'abahereye rero barakomeza baraturoga muhira harageze igihe tugurira abana batatu mu mezi atatu akurikirana abana batatu bo muhira bose barapfa nanjye nakati ubu nijye ushikiriwe kuko ibyo biziteka bifashe byakugira ngo bivuga ngo badutumye bavuga genda tumwishe kandi umunsi bakwishe bazatubwira umunsi twamwishe bazatubwira umunsi mukuru badutekera inyama badutekera amafiriti bariko bari barabitumye haragera ikibazo gafata abandi bantu benshi bo mu kibanza naho kayijoro wasanga baje kurondora muhira ngo nyabintu dariko ibiriko biravuga ngo duhamagarire ngo wazanare mu ntara uwo ni papa na mama ngo bahamagare ngo babwire baze ngo tubayagire bayo bakowe baza kumafungura bagaca bagenda bashitseyo bigashikagura kutugira ngo bwafashe ngo murazi nongere ukaza kana kana utudoro tukishe bakabibaza ngo ko dufite twishi ngo ni kande ngo twumva ngo ni imbere rero cyangwa mvuga ati jewe nibiteka birazi umuntu wese yibona biririmba ribete zewe sinyobaho nta nuko nzokura cyangwa nariheremuye yuko ntazokura yesu n'abahezeki rero cyangwa ati jewe n'ubundi ko ntazokwiza n'imyaka 15 jewe ubu ndobora kubigomba nari umwana muto niwe inzoka nitangira umuziki nizezerereke n'ibindi kuko ibiti nzobibona akanya gatoyi nzoba mvuye jewe narakunda inzoga
n'abandi bana twagenda tukagenda tukanywa twamaze kugira ngo ishuri twawewe kuko navuga ati reka ndazizwe kuko n'ubundi tuzizwe abantu babitegaga banaka ntibizomaza n'imyaka 5 mugabo Yesu yaranzigamiye aho hose je natanguye kujana ku mupfumu mfise n'imyaka 2 jaho narijana ku mupfumu kuko numvise n'ikintu giteye kumva twavuga ati ibyo biteza birara navuga ati nyuma yaje ndabikanikiza twagenda ku mupfumu hari uwo mupfumu n'amanize n'akatimani zo kumukorera yari umupfumu wo kure rwose yari umuranda twakugira nkabona nijoro tukagenda n'amaguru tugashika mu sambiri dushitseyo imbere y'uko imvura yari imaze amafuka tugaca tuja kugurira nanjye kugira ngo ndangira tutari bwamenye kurima yitwa ndanira ahantu mu buzi wasanga hakumenya abana twawe n'amazi ugasanga harakuye tukarima tugeze ntiyatugaburira turi kuguza cyane cyane twagenda tuzitegereye mu masorori tugaca tugenda tukarya tugaca dusiga tukarima ku mugoroba mu saa 11 agaca nyambara tuvuye agatubwira ngo ntahe nta muti ndabaha ngo ndazana abakozi ngo baze babakure aho niyo kudukume mpaka umuti wawumenya akwiye mugabo batavuga ati sinzenda ntutegeze ko nyama abo bakozi baze kumvura Yesu nabahereza ndashima Imana mukizera abakozi bantaga mu mihanda kumvura ariko nizere ubushobozi bw'Imana Yesu nabahereza rero aho ari isaha yabaga iyi saha umuntu atazabona ataha azaba yishubuye papa rero yarangiza cyane nizo z'amataha mw'ijoro rwose mugabo siko twagiye kuri uwo mutungo sakubira z'ibindi zose yabari kugira ngo aze kwicuruza Yesu n'abahereza rero iki gihe hari uzi gufunga icyo gihe twese mugira turabigisha no twese aba bana batatu bamaze gukomeza kurikirana twese mu nzi twese twaje twigishano kuva kuri papa aho umuhererezi wo muhigi twese wasanga ari kwibandikano irambaraye ngaha rero tuvuga ku mupfumu atubwira ati ngomba ndabahumuti muzorinda ngo mudasubire kugishaka ati wowe utubwira ati umuti mukukaga hari ibitakukaga mugenda zo muzi Yesu abahereza ati ugira abantu bariye ku mupfumu nibo bari abantu baciye idasanzwe hari ukuntu baguciza sango hari ibintu n'ibifu umukuru aba yamuhaye by'umuti agashyira nko sinubwigenge mu zikura nkakugira ku munsi wo muti gushyikiranye mu maraso akakubwira ati nyamba wama ntibibarira n'ibicucu cyangwa ibiki ugakoza muri wa muti w'ibifu ugashyira usiga ko rwose kuba sinubwigenge ndasaga wakubikemagura nyene n'ukwembe rero baratanga ugafata wa muti ugashyiramo bya biraringazi wabivuze usiga nyene n'ibifu kugira umuti n'ibidane mu maraso rero umutima tugira kuwo muti tuzowukakisha isazi rero iyo sazi wagiriye wifatiye rero kubona tutoyondeka tukiri batoyi ntitwashobora kwifitira isazi Yesu n'abahereza muzokorere Imana n'ukuri n'ubwenge wanyu wose jena nashobora guhera ishure nkabara ibindi cyane bagiye ku ishure biziga ndasiga 50 kugira naje bansiga ndataha twe navuga ko Imana tukiza kunoni yawe akabuzazi tukavuga ati abandi bo bazize twe tugomba tujye twenyene burya rero kiziga bavuga ko ari Imana yatugiriye ubuntu bwiza ukadora no kutugira kangahe turayifasha wari uhuha ukumva ukamwetera n'akora igitanga umwe ari igitanga kibaye kugaye kurobiyo cyane kuko
nayo n'indi ntahe hari ukuntu jewe umuntu mukuru wanje yagiye kubaka mu Bamizirima, amaze kubaka mu Bamizirima rondetse imanite cyaje kubayo. Ngiye kubayo uwo mukuru wanje yari yarakitse tugafashanya gukora tugasenga. Mugo mugabo we yari mu Mizirima w'indani n'umuntu w'Abamizirima mu Burundi baravukana. Nyina wiwe umuntu w'umutamakazi yavukiye mu Bamizirima n'ubundi yaje. Rero umunsi murongo bacabagira ishatu ngo bumva ibintu ngo byabo ngo musengesho usenga ngo arabyica. Rero baca abantu bita uwo mukobwa umukobwa w'umuhererezi uwo wa mukuru wanjye aca arayizana muhira aje kundoba. Twazamanye ibirori ndiko nabwiriye n'imana imeze neza yangiziriye icyo gihe yaranahoga n'amana agapfa ubwenge bwaba bihunga agatabagera mugabo kubera ubushobozi bw'amaso ya Yesu uwo mukobwa twaryamanye iminsi yose biramufadoga. Iyo mizi yayitegeye yayisubiranye inyuma icyo gihe ariko aratekera canagira ukuntu canabibona Imana irabiyereka ariko aratekera mugabo tunakabura ibyaribyo byose sinari ko ari abarozi. Rero wese iminsi ibiri umukobwa arababana kugira niwe yaje abibwira ko yabimuhaye ngo abimusanzariza aho ryama naho hano no mu gitanda. Uwo mukozi ariyabwira Yesu nashimye bavuga ati kuko ibyo yaragiye karifete ngibi nabimaranye miliyoni ahantu ubundi kwafashuka biri wose n'amabikoze ko tuganganye mbegere yasinziye ngo nabirundi cyasha ibaze kishukire mugabo byanze kwari kuba kubashasha rero uko kwari kandikaniro n'abantu bamije n'abatazi uwo mukozi abikaramani kugenda bisubirana inyuma mu nyuma mama cyangwa murengozi akaza kubaho nyene arashishikarayoga igihe kimwe nasenga Imana canabi gutwara canabishira abakozi b'Imana bishara biturira biga umukecuru n'abantu muri hariri niyongera mu kagakabuko avuga ati waba wifata ari hakiri jewe tudasubira ibujugu Yesu nawe yashe nanone yashakameze kuko papa yari umuntu w'imbere cyane na mama mu misozi katolika tegera iminsi yose bategerezwa kuzi injiri basoma utazi injiri basoma warakubitwa waba uyibata ngo tuvukana kugira uwo munsi tukubitwa ko bizose kubamuko mu ijoro bakaza kwicarika tugomba gusenga gafati vuga injiri basoma akubuze rero utayizi yaje ko ayisomye basohotse warakubitwa. Rero ndabijamo nk'uko n'umugendo numva kandi gambi yo kuramwinjira ufite niyo ntajya niyumvira ijuru nawe wari kubasanurira aho iminsi yose namaze ntarebe n'igereza y'Imana muzo n'ukuja mw'ijuru kuko nta n'ibyo niyumvira. Rero nari mu bintu bitandukanye harimo ikiyo muri katolika Yesu n'abahezere mugabo sinari kuri kwambara rero namo igihe nari iniforume yongere nahone narambaye naramaragara wameze abantu bose barangwenda nambara imutura n'ipantaro nakizizwe ngomba kuja kutarusha kirekere aho ushaka kwambara ipantaro ya iniforume kuko nawe ubenga nambaye ikigo abantu bose barangwenda Yesu nadutabara. Rero nakuze cyane ububiki nashobora gutanga ibyogeze ugana ntari umuntu mukuru wagira umubabaro ingene kugira ngo dusenge mu ijoro biba biba
nasubiye inama maze gukizwa ishize muri kangozi ndavuga ati mwana urakoze ushize ahantu badatamba iyo nose ya mashengero baguma batamba wa muziki no kugenda guceza kurya neza ntacyo noba mpinduye yesu none ukabana rero icyo gihe cyangwa kandi ntabwo bakizwa rwose nabana bakizwa kuko nari nzi ko basiga abashitani mbonye umukizwa numva nikoze n'ibize numva ngomba kuvoma isi umukizwa ndamukije n'akabanza kwiyumviriza n'ubu ntabona amazi hafi ngo nkarabe n'akabanza nkihanagura n'ubu kugira ngo sinzongere mbona akantu ngo ndakarya ntakarabye n'abantu umukiza rero ngiye ku rusengero rw'abakizwa nandika yiruka kugira y'amashitani yawe ntange mbirebe ababiruka kuza abazungu kuko ntugati ntabera bica mu bazungu kandi dayikoni zabo bikabihinduramo yavuga ati umuriro aho uzakira abantu ba mbere bazatangura kuwinjiramo n'abakizwa rero ndabana bose maze nari biga mu wa gatanu nari mfite umwana w'umugenzi twigana twarakundana cyane twaricarana mu ishure no muhira iwacu akaza akarara kandi iwabo bajya kurara twiga mu wa gatanu akaragenda gukiza twari ku muriro w'abakiro twariko turiga ibintu byo gucindagano nyamara agiye gukizwa araza abagira ati iwe je nagiye gukizwa kandi nagiye muri zone kose nari yandikishije naratanguye kwiga igice nzobakizwa naramusubiza ndavuga ati umusozi wa mugani ukavuga bitatu abakizwa ikidasubira kwicarana mu ishure ntudasubire no kundamuka niba ntuzogaruke kandi nanjye sinzogaruka iwawe naciye naje ku mpande candimba udukaye twanjye kuri iyo ntebe canamubika kugira ngo twicarane n'umukiza burya rero aguma acararagira umubabaro kuko yarankunda twarakundana rwose nyamana yitwara yagira hamwe n'abagore burya rero niho umunsi umwe gaze ko yihangana acaraganira kurira munsi aje mumbwira naciye mpamagara mama ndambwira ati mama jewe umukobwa yagiye gukizwa ntidusangira kandi ntituryamana ntitwasangiriye kuko numvira ko rwego jewe ndazigiye noca ndaba kandi nawe ntumenye ikiratunga mubere ndetse nyene yishyize ko umukizwa burya rero mu gitanda w'umuntu twaryamana bukeye mu gitondo hari igiti c'amapera cari muhira aragenda arahaye amapera yaje acagana ngo turye navuga ati ryamapera wowe urimo kwintoki sinkoza mu kanwa burya acagira umubabaro mwinshi wabigene nyamwase acagira ngo wowe mbabarira ngo ibibazo vyo gukizwa ngo ndabiheze ngo dusubire tubabagere cyangwa ati aho tubiheze ntabwo waramurunge twaje tuba turakundana carabihera acagaruka muri kiro turazira turashishikariza kwiga indagano turagira indagano yabihera urumva ko nari mubi rwose mugabo imana itokuye yesu nashimye mugabo umuntu amaze gukizwa nawe yarakijijwe yesu aboneza yumva ko imana imeze neza mbangira umubabaro mwinshi y'abana intare nayivuga atagaruka mugabo ko ndayivuga yanziriye gukizwa ntacyo yesu n'abaheze rero narashishikaye ndiga ndashika mu w'indwi maze gushika mu w'indwi nsanga kwiga shure ngiye kwigako hariho groupe biblique y'abanyeshure maze gushika nanjye numva ko nawe katolika kandi nubwo narindabira ngo nawe narakunda katolika narazi ikintu yomva kiriko kigisubiza inyuma canke mbe nk'iyindi yogomba kuvuga rero maze gushika kuri iryo shure sanga hari abakizwa abo bakizwa numva ngo barakomeye ngo barasengera ngo abarwayi bagakiza ngo bakora ibitangaza
tuzobarwanya mpaka twebwe tugiriko tudoguma turi abambere. Abantu bazegera bagahera bagakira bagakora ibitangaza ntibikukuri nari umwana n'ubwumuzi bwose kiretse Yesu yagiriye neza. Ubu ndategereje rwose ntiwamenya ko yarinjewe w'icyuzuye niyo niba niyiyumvira jewe mwarakasibe nawe yarinjewe kugira ngo n'ibintu yakutse Yesu bashimye hariba ubwana butanimako bw'uruhande bitwara by'udukobwa tumwe twateranye mu ishuri nanjye wa gatanu twari abana bakora twari twiga mu bindi nyabana baragatubiri tuzora tugenda muri kumwe gutera akajagari kugira bajya bakiri ntibaseke haba ubwo bushobozi bwose bwaba kuri butangaza tuzora abiba bakuru hewe n'ukuri abana bakabaranyemeye bityo twaba dukunda muri kumwe harageze igihe no kubisa kuko baza muri kumwe no tugiye mu bisa iminsi turahera tukaba dutonda muri iyo kurugo hajya bagezwe no kuririmba tukabafasha twaba ducaye hanze inyuma mu gakere tukabafasha hajya n'indirimbo ziheze hageze ijambo ry'Imana tugaca turirimba no kuderanja tukatwera tugakubitana aho kumvira tuzibikarigisha ikarabuka bose bandukira kuturaba tukagira n'ibintu n'akajagari ugana n'amasizi yawe bantu ntibakirukanye n'ukuri ntibigeze badusohora n'umunsi n'umwe. Ibyo bintu turabibamo dukora uko nyene uw'isi wose ndawumara n'abo bana bane tumeze uko shitse n'umunani ndiga igice cya mbere cyose bimeze uko nyene mugabo hagize hari Imana igeze Imana yawe Imana igeze naho wenda barabaniranye naho wenda hari umuntu umwe yigeze kumbwira ngo jewe ngo nyamara Imana ngo kuzokizwa ngo ibiranyukira ngo twe hakiri kare mugabo yarakizwe yaraciye muri Imana naho wowe igitangange mu byaha ugaburira uweze ibyanahereye tumwe Imana yakura muri bwa byaha naho umeze gute muri Imana yawe byose bari ibikono kizizwe kuko njye nta n'umuntu yazigera mu butumwa ngo nzokizwe kuko bajya n'uwokizwa ababoneke jewe ndaje no mu maso ntiwokwibwira ngo ukono kizizwe kuko wakizuwo ubutumwa abari n'umuntu gatumva bazimena ariko n'akantu na gato k'ibintu by'Imana mugabo jewe nta kantu na gatoyi n'uwari kubutumwa nari kumukubita ntiyari kugendeje ntamukubita ambwiye ngo ngizwe n'ingene na zaho rero uwo munsi ndagenda nyine nk'uko nahora ndabikora n'abo bandi bana twigana turaririmba za ndirimbo turatanga amahinduma twari turi kwicara turatanga hari umwanya yari kuri bande baragira umwanya ngo wari wanje nazarasa tukabyina tukabyina hagera rero ijambo ry'Imana hari umunyeshuri yakwinyeshuri akihaguruka gusa akizinguriye Bibiliya ngo dusome nawe nagiye n'ukugurira nyakatsi ntabwo yumva ndasha n'undi mushatsi uri kurasha n'undi bintu biriko birasha n'undi inzara ziriko zirasha intebe nicaye ziri kubirasha ahantu hose zinumva umuriro gusa ngumanira abantu twicaranye tubiri ndanduka ndamukumbuka ndaburi kwari n'ugati ndagoza ndagoza rero ntabikura abantu bagenda baje mu magomba ku Yesu bashimye ku mutima wacu nawe umuntu yaje kwitana n'ibintu by'ubuzima ndabivugira mu mutima sije naho yahejeje rero abantu twaba duhagarara abantu bagiye gupfukama imbere hajya bagatabara tubasengere twarabara bose dushoboye twarabatura nabyo tujya gupfukama hajya mu mukama kugira iki tukabona harageze igihe abanyantege barabigeze gupfuka
tukabisohora rero umuntu agihamagara aho ngomba kuri yesu navuze habirima muri gakeri nama nicayemo nta muntu umwe yahanze gupfukama nagiye ndiruka nsanga nyene cyangwa gupfukama numva niko ndasha ndafata imana rero mbabwire kuri isi ndabona ibikarito hanyuma ndakunda imana yesu abahereye bazi n'ikindi ko niyumvira ku umusaraba wa yesu ufise ubushoboro yesu nashimye umurinzi ntiyashayimba ngo umusawi w'elingo naturi w'umutwaro w'inda hangande
uratumara amata uratumara ahantu kuri n'uragiye gufukama wewe uratumara amata rero nababwiye ko ntamara w'umuntu kugira ngo twishi kuva n'ubundi icyo kintu gitinde kwinjireko nagiye numva amagambo y'ubuhamye sinabona umuntu akomeye tuganire sinashobora kuronka umuntu tuganire umunota rero nariko barambwira ibyo bintu sinabishyuye navuga ati jewe ni mu ntege nakijijwe uwakijijwe rero harimo mukuru wanje twari kumwe nabo hamwe ashaka ati ibe urakijijwe twebwe rero nakijijwe ngo nanjye naje kujana ati ingo rona abantu bakoreka tuba tujana kuki acaraza kugonga duki yesu n'amaheza ye mugabo cyangwa naho uzaduki ibi zori ibiranga nihaje uburuye arabaya ko kwakijijwe yesu n'amaheza ye kuko ndati mugabo nimene ko kwakijijwe mugira ngo twatwici rero icyo gihe ndagamaho uwo munsi twaratashe muhira nta n'umwe yabimenye rero cyane kuva nyene nyuma ngiye nshaka kwiga umukozi w'imana kuko rero nawe nakameuzi icyo kibaho numva yeye n'umutwaro w'ibyaho muweko mugabo sinari natuye sinze dukunde twatwibyaha cyangwa umukobwa umwe nyene yari kuri iyo groupe ndambwira ati ndagusaba uzomugira umukozi w'imana aca arampigira umukozi w'imana ya mukozi w'imana aratubwira ati tuzosange muhira aratucana mubiriwe turayaga nanjye nabwira ko ntari kigirona n'amajambo mvuga ibyo yavuga byose ntishinze mukuru wawe ndetse nkabona niyure rero hageze ko tugenda akatubwira umunsi wo gusenga imanshi zo bindira saa tatu mugeze kubera ntavuga akavuga ngo uyu ngo ndabona ngo ntazakirwa ngo kuba ibintu byose nanjye bigeze yitarira umuntu bazakirwa ngo n'uyu mukobwa niwe muntu abishaka avuga umwe mukuru wawe nanjye mu mutima kiwowe nyine ubwirundu yabigomba kunyica kibihohoza cy'amazokira rero turataha haragera rero kuba mungu saa 12 inzamo imwe mukuru wanjye arabyutse agiye muri dushi agiye koga ndavuga ati none tugiye koga kandi batubwiye yuko binjira saa 5 nguci bize kuvuga cyangwa ngo nabiheze ngo enda wewe nigiriye mu yawe ndavuga ati ngaho yawe n'abakirwa arabiheze ngo nzemera ntabwo cyangwa ati mugende cyane siyiba rero kandi twari tuhaje urusengero ibaze urusengero ubwo uri kututuka wawe sinari niyo Tuzi ko bakirwa ntabwo bari kubaza none kubaza ngo kane bose ni hehe aho umurimo wawe nawe nari dusha turamubwira uwo mukobwa twitane acaraza arandikana turagenda tukarabona ko ngiye mugabo ntiyamaze yongiye nawe ariko aritegura hari ahantu yagomba kuja gukoresha igiterano c'abakiro ahantu bitinya kere rero ncana ndumva nkahora ncamo ngiye kubisa muri katolika mu kuja muri katolika twarazungura mugabo kuja kurabandego turongiko twageze turagenda dushitse imbere caca kuri mubyara wanje ndamuramutsa aramaze tugiye mbere tugiye imbere sinambwiye ngo niyuze rero papa nawe kuja yarangiye nawe yacagiye nzira nyene twe twaciye aca nsanga papa mubyara wacu aracicaye hamwe kw'ibaraba aca mbwira ngo uta wiyibwira ngo nayikunze ngo wabandi bayicaye muri we wari umukobwa wawe wari ibyo ngo bagiye ngo sinzi yagiye umukobwa wa mbere sinzi izina ngo bakakubitereshe ngo ntawe ngo mbona umukobwa wawe papa akajyana mu mutwe arakabisa undaze niye kuko umukobwa yaza kumwitana yaramubonye nawe yaciye n'ibyo nzira yiyumviye ko tugiye kwiga turayerera iwabo kuko ibyo nza kwiyumvira ko baja guseka wakitwa no mu mutwe bakaba ntabyariye rero uwo munsi ndahasengera aho hantu canagira umurongo gushika munsi y'umusaraba rero yesu
yindi korale y'urwaruka yo kw'ishuri ishuri naza niyo sengero nzima nari ndi umukobwa wenyine nawe yaririmba niyo korale y'urwaruka cyangwa n'umuntu umeze gashaka wowe nko kuba utazoza wawikiriye niyo genda kuba muri urusengero byageze atari kuri umwe yatubwiye ko arakizwa turabyiye ni ukuri uba wajyanye abantu barwaye mugabo utabarimo baragiye nawe aba kuboneka nibwo rusengero uwo mboga tutari kumwe narabatiye atangira ati ntacyo uzotuza tujane nawe niyo uzaba tubwiye ati manakini. Ukaba nawe ufise intahe wifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 981 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi, izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. niyo meza ndayakunda